College Guri Huro Session Part. Te akan eka video unta ngan ajeng tip ba on sami kam shipai SSCGD biang kubine ge Assam Rifle SSF tatar kini ba mi be lembah ka SSCGD tatar kini ba syadmi man la usnem te menta kabare jong usnem arjar arpsan kan sami biang te nomor bakin sadon ge bakali te kane kabare jong ka SSCGD kabare jong arjar arpsau marba kandan setangga jingmare nam tajong ki te hadu untaro kampat mi ma kibun hagi kali wang lano kata ka jingmare katarik admit card ebro te hadu untaro kimpat penmi kimpat ai information e te ndala yo e kata ka information ke jempentip ba along ban download admit card bat kitarik admit ban mare la penmi te ngan sa penmi ma hadu untaro ngampat yo jing TPA te bhabane apshwa te reina umta ka wede bat kane ka SSCGD ka bade jong arja arpsan ka bade ka bathmai ma apply bathmai tenam ta kane bade ki ai jing tip ne nomor ba haga SSC kalendar kala dei ban me arpunyo tarik Ogos kata ka advertisement tenrei markidon ki jing tu na natai te ki lapan kala balik labu no hadu san tarik jongu September kan sedang ka advertisement ngin sapen me advertisement bat ngin satip haga tu kasngihi ba kan tali ki post ki like nam ta ka SSCGD arja arpsan ten puli kum kane ka notification hane important notice publication of notice of Constable GD in Central Armed Police Force, CAPF and SSF, Rifleman GD in Assam Rifle and Sepoy in Narcotic Control Bureau Examination 2025. Jongka arja arpsan mo, arja arpsan ta kanang yat kajing mare 4 dam. Asper written tip kalendar kat kum ka kalendar mar kiladap ail pa mo ka kalendar nam ta post ki ban sepen advertisement te nam ta kanega SSCGD arja arpsan kade ban mi hau arpun yo tarik Ogos arja arpsau te tangba however, due to administrative reason, notice of the SSC exam will now be issued on 5 September 2024. In sepen hu santarik September arjar arpsau. Ya sepen krel lupa basa cek hu santarik September arjar arpsau lada pikwa apply nam tag ni kam shipai ba per. The number of posts lane marba ken ai ta state wise ba district wise udah nam tagi border ba general laga jong. Tegin sai kita gi number of post tegin sate pihak tu kasih dalayo eka advertisement te show ban put kuring ni video te kan mau bahas ngap ha gine gi ba mood ban register nam da kan eka SSCGD arjar pesan te nomor ba ki bun ba ki ba text ki ba call hang ne time gi ba kali shpang kan SSCGD kine kita ki kali ba mo kli jing tip ki wat jing tip ki don ki ba kala ka por ba registration balai ngalong kumne balai longom tai ki don jing lagi jong bat kidon ru kiba kiba ot kiba ong ba ka remplat by pen register lane by pendap online mo kimnang raban pendap na lade kiba nang pendap lade te pila ban le hi mlele ndai kan de ka data nam ta kitu ki bomnang kiba jenge na shnong ban le dan pen register te nakaling jonga sedang ye kane te phisngo dei ne phimsngo dei kata kasyong pi we mo te kiba so dei sa klik ye kaling apo pendap ye kane ka form te ye ka batam te ngasale manga te lekno nomor ba lada village pendap online ki cyber nage baro kan sim pi gemtai shispa tame te nagaling ka jonga ngan sim san pho tinga ye ki badang register thamai mar bha registration showa dan ye ki bala ada ban register tang man apply be ki post ka balat ngan sim ar pho tinga te pendap ye ka to online link apo kane ka form kerteng email mta ter dan ba phone yo pi ai te phap nang ru ban si online padamo Google Pay, Phone Pay, lane Paytm, lane UPI, any UPI mo kano rol ada pinang ban si online, namod ba nganla ban proceed mo nganla ban nyerap epi, namar ba nganla are ban pen pendap free, namar ba kasimpor ba mo tangga wero kasimpor ba ngahap phone epi ngahap yo OTP kamtang hapandor lamlong kador kamta ter kasimpor ba tangga wero, naba ngan sedang hi ya kane tela rapisngo ba kabiang kata kajing era po jonga mat pinyo jing mentoiro ya kita kiba ngala pen register ngan stasionar ke grup te la don kono notification jing petip e by day kena SSCGD arjar apsan te ngan saya rap ngan sa katkum ka jing yo jing tip ko jongamo ka exam kolong kumno mar ki barang de fast time ligem tip e era te ngan saya lek kat bala ban yarap habede bat kata telada pisngo day piso kabiang bat pinang ru ban si online kema phap su swa pisamo nganam la are ban yarap free mo amar ka bam mi ka por jonga te pila ban pendap ya kane ka form apa Google Form te pendap detail bro tang bala submit la biang te ngasa page manga bade bat ngan sa kontak separately manga we bat nganam la re ban yarap bon mo
te ngan sampai hadu kan no ka kipa pendap ya kaling kan nongut te kat kum ka jing number of candidate ka tangut te ngan sampai pede ngan sa kontak ibu we bat pihak nang pada ban siu online tang kata kowe te lapis ngo biang kata kador mengabu manga te sa pendap la tapim so biang te nai pendap tang kata kowe te sa kowe ro te la don napdeng jung phimo da kiba teks yang alang ba Instagram te ka Instagram jonga Instagram ID ke debit Sportland Diaries kani te sampai yang tu te pidat lada pi teks kili jingli pi ben kali be thik wanam tho hai lene halo da tarter nai tho jai da baro kali be ke ben kali te nomor ngape hi baro te mangamla are ban jubab nomor ada kita gijing kili gijing pi kemi hab re ban jubab te nganam don por re ban jubab iwe iwe te ngan pe ket kum ki gijing kali ki ba pi kali te lada pidon jing kali te pilaban follow lane ladam follow rom lele su tang message marunga nganam post re mar 4 lapor menta te hadin habot yang sa post te sa page ya kanega Instagram ID te lada pidon Instagram sampai yang tu te pilaban kali jing kali kemudian kali post kata jing kali jong pi dan ngan salah banerap ya kita jigli balong biang ha ki jigli ke badai bon ma ki ba kali ke bam la ban ka bam mentoi ngamdai ke bam ayu ke bam mentoi te anam la re ban jawab we don bang hai hello kum ta ter ngam la re ban jawab video uta kali bidera video uta ta ngam la re ban jigli kali bidera ke jigli ke ba don kam jing arab ta ngatai te kat bangala bangala ban login ban check dengan jawab ke bam la te ban so e ta nganai kuliswan